na comme de travailler héritier Watana Bigo Gan Boss Life parce que héritier Wata à part cause à la star nanga devant ana ba statue belé et donc les loso penza que des ara que aux a reconnaissante parce que le kota mabe tanya yana mutu moko te o ayeba na to mise mote o olubake ayeba nga na ndako na biso te siko héritier Wata yebanga na ndako na biso nga pe na banda puberté na maboko ya héritier Wata ki nazongi ndako retard na famille papa biso so na binaki na lembe ba encore serana héritier Wata logs encore papa biso na yebika ba soda de na mi se voyou wana na moi mutie monsko ba puberté ba sera ba cahier de plaisir po ils a resouté lelo comme on ba na cahier de plaisir mo cahier mo beaucoup maman bombal na yo o ko maman ba pomba ni sko na cahier na ngasko na sima vocal am taliboso na koma héritier Wata ya au cœur fidèle oh mon nga partout na kenda komba mokonzi salaka namoni mutuna la ti puma tina ndo mona bien te ma puma na makolo Christian bongo na mta keche ngala Christian Mbui voilà Christian Mbui obi ke tina on loba na on lokane griffe mais na on loba makanti na ketch na yo comprendre que puma ngabi voilà félicitations à Kolo Cité tout le monde déjà boss na so bogara force raté rafungindu boss na ngaya bogara force raté asala boya benda te ya za bogara ma c'est que ça am ta mélange à 5 qui boss azu beauté pour muto so za bogara avec 500 na ta ya la très bien donc on paye salaire bien wa utu baloba te ta bien ara numéro 10 boss na biso boss na biso boss na biso félicitations en tout cas parce que on ne change pas l'équipe qui gagne et tout le monde a osé garder bataille ou garder vraiment ba caméraman ba monteur ba réalisateur et là que c'est ça me sala bien quand on avait ami bali nous na bandi na bandam ta des vierges na mta botisi au moine on bien yo siko yaka na vina ozo sida ya yo kotinda kuto bosani to komia zala ma mbala sida Quand babo était comme nena mi bala sida carré sida déjà faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raf Ngendo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas bisous Kinzambe te Mobulu avec Raf Ngendo. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na babunda na ce qui est tous na Boston on raf Congo Promo monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce réseau Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto, na maxi bien-être, et pour soigner yo, oh mon Congo passe, oh fatigue, abu obia, car nzoto kolongo nous. Et ça les produits, oh ils a comme lama, pour na bateau yo nzoto ils a faible. Maxi bien-être, a coupé ça au force, il y a bon pikiliki, il y a bon pikapen. Alors ce qu'on met maxi bien-être, il y a un moninga la sopenda mutuka, na minu. Na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Pétrole congolais, na. Bonjour, bonsoir, l'heure que vous nous suivez à travers le monde, à travers www.congopromotv5.com. Nous vous disons merci à tous les fidèles de cette émission, les stars, votre et notre aussi, votre émission que vous aimez tombe bien avec votre Neymar de la presse congolaise, numéro 10, na Téléma. Téléma à votre Neymar. Je dis merci à mon boss à moi, Lucie Raphaël Ngindo, merci à toi, merci à toute la famille Congo Promo TV, merci à Christian Mbui ADT, merci à mon coordonnateur Serge Mpiana. Istamouchetou ne tombera jamais. Aujourd'hui, votre Neymar de la presse vous présente comme l'invité Karine Mokonzi, la baronne, les Kamba baronne, Ndenga Leona Yawa. Les Kamba baronne, Ndenga Ina Yawa. Je dis merci à toi, grâce mon passeport rouge, ma vie la banane de la presse, grâce à mon
Yozalano Kawana. Merci à toi, Pamela Chekula. Karen Mokonzi la baronne. Bonjour. Bonjour Neymar numéro 10. Yote makawana. Na tellement déjà wana. Oso te mi ana bi ekota te. Yozaka wana 10. Boni basango, boni makama RTGA, boni masolo, tout là. RTG eza bien, on a profité ko pesa bambo te pe ba merci na honorable Push Mabilo, aza boss nanga na DG nanga madame Christelle Mabilo et na chef nanga 33 Chitenge Tony Koko mon chef. Donc RTG eza bien chaque dimanche 12h40 rediffusion mardi minuit. Karim Mokonzi utaki numérica baraka télévision le nakomi na RTGA. Et salon ndé ni chaîne monene. Tesis kope na minzi mate mwende zaka yalokwa na ndoto pona za rapenza na oti émission na zongi ndako ndi mate ke ngape mnoto se émission dans na RTGA onande kota la bat parce que RTGA est parmi ba chaîne déjà RP bazwa kinga oui à part lonko zamine RP bazwa nga batebeli banzimete enga monjour madame alba nga osala a tellement que ba pese nga non jour tena RT a promettre nga bono mona kaka ya mwende za mto ko loba note ke ici mbate pour doser yo nga ebiso kaka osala a mais rekoma ki osa samedi na monye longo samedi ote osa dimanche na mwende déjà oh bah génie na welele dia ko publier bon heureusement que netinga na signer na mamna ndo ba piki so epi simbi non te bon non que le kalanga ailleurs chaîne musu mi pisi nga na ba vertige ata na luka hier mais est-ce qu'ils en a niveau RTG pour RTG za world na wererus donc si les lots vraiment na minzi maraté mais na ba ka merci nzambe parce que tanya au moni blom surtout que ça là au que vana batolobi nganga metto ko sa bato ko sa conscience te nga dia bato ko mona nga et surtout que na bandela chaque fois que ba mutu so moni na RTGA il faut à mon grandeur nzambe et puis fois sosola atape ke karina finga ke na linga kete na sala me banda banda finga e banda na ebae des ans ndambo karina sia salini pour vraiment na des ans ndambo nga 5-6 blo bat basa na 10 ans la commission des rappels au monter image les 30 minutes bobo régler on comme à 8 minutes tout ça ba partie important na ke ba kacho sermara kufi tarawana ser na ba kunde na mona été mais si on a des abamambu ou yelenga ou que les kango et elle passe mais le monde qui na leka et ça l'a bien parce que non ta sœur Maria qui nani do edem tobe tel kambasio maraba finini oyo ba ko sela makamba kanga ka photo kota la vieille caisse na lela et penza na laksa ba tout ka la ka vie nanga si lelo que vie mère adai na landa vie tina que le ba mais ah mère à quel point wa bandal vie maison blanche na profité ko pesa mbote na ba mapasa ba olandanga musika et puis na maman na grande sœur na bango Jenny qui casse et mené à ma copine donc ba félicitations na bango pour ba bisenga la baronne tozui na bivi parcelle wana ya ba mapasa ya banani donc et ça là nga vraiment vertige style ko za RTGA. Bon, ça a vertige. Merci à toi, Patrick Alutomba Bekoro, j'appelle. Merci à Yann Messa 001. Yann Messa, Karim Mokonzi. Lelo na yoko luka ato sola no mingi kambo eza kombo la baronne. Ba bisinga ba botoli o kombo. Kombo wana ba botoli o kombo longwe la baronne. Yebisa biso na longwe ma la baronne ya solo hein. Ah, numéro 10 na BM. Omwende tozaka boye. Biso nyonso toyebi ke héritier wat a musicien biso so toyebi pe ke savane de pichu a musicien mais ko yebisa ngate sko ba pichu nyonso ba koma ba de pichu mais lelo ba héritier tout ba koma ba wata et soki lelo la baronne ba lobana wila ngano wila ndeni yalo kwa no wila komba mokonzi yalo kwa no ba ngande Karine ngaye te moto azaka na nga lobaka te so moni de amto lobanga nde na bepa na nga ya bien ngande na bo yeba ke ezate parce que so eza ko lobate tika bat ba mona et puis ba boss biso so te bi ba patron ba mécène auto yoka jamais okutane placement ko lobi e bobi te ngande didi ki none oui ba ngate au moins de batu siko ke ye wana te wa mwindu ye mande fa bembe e po via kabongo omoni donc ngana na tina oui la komba la baronne te la baronne babanzo bokanga ngolelo te la baronne na okyo ko sate ya kombo na botamina onte e ya kombo ba pesanga na pesa
en fait bapesanga ngo ebele na mbaa moko donc oyeba soki moto apesanga liboso Jude ete apesinga la baronne le roi de la forêt babindo mbanda obenganga la baronne parce que numéro 10 na moins de 30 ans mais so yoki à laquelle il est oyeba ça fait combien de temps laquelle il est bima so bandinzembo babindo oyoka le roi de la forêt benganga penza Karine Mokonzi la fille à nord ne bandelia la kelele do babando benga la fille non na âge wana na likativité na zone diplôme te na ebipeti ke un jour nga Karine non vandra pe boy numéro aila nga pe micro ke ndengo memela ba misia minene ba star minene ki o considérer ngo tsenga pe na liste ke fona yambe do na iba ka ngote me abiloko oyo nzambe asara lelo esanga bien. Et ça nga bien parce que nana petit na mon à Londres chacha ami benga la petite baronne nana petit na ayam mokonza mi benga la future baronne de RDA muto zwa kombono c'est comme on a ke kombo oyo et après parmi biloko et sali Karina Zal donc so nga pe na zu e baxelanga 1+ nga pona nga sengo ce qui bato bazwa kombo nanga dans non ipse ba bonne chance bozwa esanga parce que kombo elandaka en plus kombo elandaka puis aloko pesi mona kombo man pasi mona ozaka na ba passe so pesi pe mona kombo moko ya bien au mona penza que mona nga partout na kenda kombo Mokonzi salaka namoni mutuna la ti puma tina ndo mona bien te ma puma na makolo Christian bongo na mta keche ngala Christian Mbui. Voilà, Christian Mbui. Oh, oui, que tu n'as pas le canet griffe, mais non, le bamakantia na catch. N'a comprendre que pour moi, voilà, félicitations à Colosité, tout le monde a déjà. Boss na so boga force raté, rafungindu. Boss na ngaya boga force raté, ça la boya benda te. Ya la boga ma. C'est que ça mélange à 5 qui boss, azu beauté. Pour tout ça za boga avec 500 na ta, ya la très bien donc on fait salaire bien. Wa ou baloba, te très bien à numéro 10. Boss na biso. Boss na biso. Boss na biso. Félicitations en tout cas parce que on ne change pas l'équipe qui gagne. Et tout le monde a gardé bataille ou garder vraiment ba caméraman, ba monteur, ba réalisateur et là c'est que ça me sala bien. Yango au garder bon donc félicitations biso te bi passe ya musalo et on to le babongo au comprendre et tanya donc on a en tout cas vérité ça qui nga non oui la comboté. Combien combo nanga parce que eloko isu se denga na oui la comboté. Je crois que ce sont des tous abitozana ba missions. Bat baby que maestro ndinga zana disque ne e beta makasi parce que abimisa ba amour abimisi ba yamado batenga maleo na terrain disque ne beta makasi ya yamado nasuka yamado balwani Karine Mokonzi la baronne et puis pour mon que aibe de qui est 600 Karine bat bolu ka ba we la combo abimisa nga na clip de Alexa Katolo bi que o ba boaka Karine Mokonzi wana mais la baronne on est akanga ozayo ndeni ye ba bimise longi kolo o ba boaka yona. Donc si ko pona longa c'est qu'il faut qu'il na ba parle moi ba tens ba na ba sida ba yamado il faut qu'il tina ba poto parce que yango beta monde entier il faut qu'il ko récupérer ba son dernier sokozonga sous studio au koka bah il faut dans la baronne pour la télé qui de moi si Rafin Tumba l'émission de moi samedi boy habiller la vraie baronne. Pour dans la baronne, il faut voyager à Dubaï, Turquie, Chine, faut dans la maison, aussi ma monta. Est-ce qu'on a voyagé dans un thème où là qui baronne, il y a une véritable baronne. Bon, tu n'as Rafin Tumba. Ngana bando mi binga star na zara start melona combien on dit. Lo ba ko wele le moina bat ba ta biso. Et c'est bon ce que le quoi mbribo comme nga page officielle nga yana inanina ndambo ta nombre d'abonnés en fait nga Karine bat baby nga animatrice baby nga journaliste parce que baby nga journaliste et bi fier nga les années banda 2014 na bandi internet le to na 2016 poto Kinshasa monde entier ezana journaliste mental kinga na baboni omoni na bi mokote na bi kate biso na kini to suka Afrique to suka Angola ti na poto moi je ne so yebi naba oba kufa naba oba na bomo lelo ana kini to banda respect na ya mami lela na bandi ya mami nabina ya TV na ya internet banda na ya mami kitata msunga na koza so epele l'échec na mambo ya internet so ndini parce que moi mtaleki nga na ba vie parce que musa to sala ya ngwana nde to sala émission o bat bota biso do bita tanye zande na yamba Karine po bat batala ata bat ba commenter ba finga ata ba féliciter mais bita yana no batala parce que mtotal ndolba tanye bongo yo tuna ke bongo poani poas atali
tanya longo la te mabe atali me so atala ete oh yeba te ke tanya la te mabe tanya tune mabe donc lokwa bit ne biso rabat batala nga Karine Mokonzi naza déjà la baronne na musala o ki bat bali karabate vi bali kaka internet donc place nous sommes li ka ebi ki yana fi moko nde ya kokyo ya kaka image yo zinga na zumi non sa ngonde mo boye toujours image moko meto kabo l'information de musus nga kande na vena ndako betanya photo to kangi nga na yo so na chona page na nga monde entier ba moni siko yana mutu musupo li kamne monde entier ba moni fabi msata $1000 asoli na journaliste ake na chaîne promotion bo tenga que sa promotion mutu na koki ko tuté na sala kango pe na sala ti lelo mukilebi que heure na saki na maestro ba mona ke ba maestro solamba journaliste belé yokutu mo pe na okoma na ngona ndi kama maestro yokutu po yebi parce que yo pendant sona mais ngana ko s'indisposer te na zarama la leste ata kutu na moni preuve ni conférence de presse mutanima ya mamile là ceux qui na la ki mutu mo boye na miye ba dino ko peke te ngam na zana yo ngane na sate ngana yebi ke ata mère sali animé nebi ke nga image na ngana ozwande na olobela et puis na ota public ni na otinde l'image le monde est tambola nango tourlier na biso ba TV mais monde itambo na TV monde itambo na internet ozwa ilo na WhatsApp siko monde entier ba moni mais TV fona zelati dimanche elali ba bosani mais internet ya lelo donc tellement que na miyebi na bi ke nga Karine Sue na ye parce que nga nande nyama na boulot donc nande la baronne siko na musala o parce que c'est nga no bi que pona zala la baronne ndengo lobi que sort nanga lobi consort nanga lobi que il faut oh mais siko yo so scott lobi to zwa tam su batu lokola ba fi mo neti to kol ba neti batanya Mokonzi ane kitoko ana tai ana makambutu ana kombo siko akutani na chance ya mobile moko ani na mbongo ana ba mituka nae c'est que pas botola ninga kombongo Paul balanga pe ya Karine oh yokutu ona ndaku de chambre salon cuisine nga pe ndaku lupang mo baba garde na poste ka botolanga donc pour nous luba que oui la combo ils en ont sens te nga kutu omoni combo na kutu ya la baronne nga mo kutu des gens zina comme bossa non parce que na comme mi beko la loi est dure mais c'est la loi comme mi beko na comme bon et ça sozo sam sala na bien tanya ya air boss no tala ki obio numéro 10 ebe ke pe aza ebi pe ke 9 aza mais ende nga teli musala bité tanya faza ka numéro 10 aza ka wana pembe ni po biye ko tati donc ça par rapport il y a musala na yo donc ngande na bana mi be ko la loi via wilo longomba moi via wilo alo kwa moi ba pi square lelo stokyo fêté te na kini 100 pi square et beta tout comme ça bon penza au sens que monde est validé bon d'autres nzima bango oyo kakanglété mais robina pi square na boîte ndé moment est-ce que moi ba pi square ba témoigner ka wilo longomba ero ça succès biso ba pi square to matamir po on bon habillé ta wilo beta na Nigeria. Si il faut matamir et les lotas ko bat le quoi puisque ba respecter via wilo ayeki ni mbal boso na mona na a pienga mboto abi petit na taro na internet mon yo banda le baleine de la presse o mela bambisi tout comme nous so baleine finalement yebisanga na makomba ngope yo mo mibeko awa botolo baron comme no baleine hein et un problème te ko botolo ya problème te mais to long pe na mita bat parce que solo bika la baron mututu avantage na ngeza référence Sko ero isenga parce que bat bokyo ko ta studio bokyo yembo mena album nini na komi na mi beko te na zande mi beko poko komi aloko zalete ya ba pinga mi beko babikele ba brandeni yo solo bi mukili yoka ndeni yo sokika ko o décider tikali bongo te yo ami beko la loi po loi ngeza na loi ke ozala nango dire to ekokyo za la pe pete loi mo amuke be biso to mais loka eza loi ordre pesami au sala nga me mai na cantine tenga ifo mai funga na douche siko bakangyo na kasho okoti makala ba biso ke yo photo mba cantine ba salite wana obwaka osani tom suku bakangeli makambo wana pe grande dame grand homme mais lokolo wana kata kasho eza siko loi kolo pavillon na obi otoka obosa na kwa Karine Mokonzi obosa na kena atanya mabedi obosa nke ngande Pamela Shikola batala ka ngande grâce te mon la star du moment passeport obosa ni otoka po eza loi donc il y a que bon c'est au samsa no bien tanya ba kombe ko yanga ba benganga auprès de la presse to bi auprès anani
mais herba benganga Oprah ba jeunesse ba kufite ti lelo na ya musala na kuta ba jeunesse baza mais ti muta opia kombo eza en terme ambusali petit yo Oprah. Ok. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Tu as évolué na biso malembe. En fait, moi ba mambala baron nga be naza nga isu baron na batute. Nga nande baron na maestro. Abenga nga sa baron, ma baron à moi. Nga nande la baron ya bastard. Donc net you wanna pe aucun ko pesa no concert na nga yazani ata baron na batu ya public parce que nga déjà er na komi baron na bastard au moins na changer pe millier. On a changé. On a baron ya bastard. Et alors quoi? Donc le chancel Mbimba. Un joueur na biso Congo. Ma beta na Newcastle. De er okota na stade na kati ya Newcastle. Ba Congolais surtout ay beli to que za 20. Donc on a siko ko yate que po a Congolais de ko ngande to te arbitre biso mama lembe awa no joueur à Newcastle de au London. Mambo loba na beta na ba Léopard au Congo te. Omoni. Donc il y a ba niveau ba statia muti changeaka. On a sa baronne et avantage dans les que comme ceux qui fabriquent ça neti awa alobi que Karine Mokonzi ma baronne héritier wata skaza awa na wereus ochende nini bisque oui héritier wata kota alobi c'est notre baronne abinge héritier wata na lobaka Karine Mokonzi c'est notre baronne et puis après baronne na ye yango siko mukolo yamba boss. Il faut me contuna mais yango wana ezane ponga mona yango dirait Zariken Banjuzi garçon de luxe yango dirait Landry Foutela le grand bakala nzamba kaluka yango Sko Karine Mokonzi yebisanga na likambo ya Zariken Banjuzi wana okomisa na Rigen non mambo ata passer ma ba ya mambo saison saison na skona mais Rigen Banjuzi on dirait bala na ete Karine yo luka ba problème na basa bato mabala mi bala batu ponine pone luka ya yo monto va na e pour Rigen Banjuzi wana aza on dirait marié esto na bosanité on dirait te aza marié penza marié penza tout ça légalement marié mais mikolo ya atana e o manu mwendo pa bala kati poti le libani ikoma bongo mabalaka ereko linganga junior on passe mon ba vidéo abala rapé nani Jean-Marc Kabunda yana on dit mise à part pour par moi j'arrête ya mise à part Guy qui dianga abala cette fois grand maître Tanya amoni blom susu ngana on to koma potote do monta mi futeli billet na eto mutazu bien était à 8 ans ya ko enregistrer numéro na yo déjà mobile so lingo ebisote ki na bala mobile yo lubano na linga ko na bana ngana mosna ngata na processus à divorce séparation des corps kutu na minito ba avocat bana kati tozo wela bana kutu balingi bakanga boye po na mbila omoni yo pes connaître ngana tawana so yo mutalubi na ngabongo nebi ki abota nebi ki na ba problème na mosna ngai fona chelezit parce que nebi ki adiana ba stress biso moto bi potombo ka stress ou ta kayo ko tabo bima alinanda kusuki miza tinga na lukana cho calme o mesko calme na nga avantage na ngeza ka ponga so yo babali nga balinga seke na likango mais nga siko avantage na nga na rappel likango teke na suka na ko nga na likango na mère palo vanjo ebike wana likango do mbanda na nga do bien oh et ça la ngambi tane yo saka mère apala ye bosiko a signé pe boswana bo de mère apala so aswani so ami doser au moins mtanzi mi dosement pour ena mtu msoti ndaka ba camarade nito bandiko bokende boswani se bo benga bolo bele mais ye moko siko a che crédit ne do ye moko ebi déjà que OP star do ane likango mo siko star aka okoza likango mena ki star e lo konzie o leki na mère apala na Valère ikinda asko bungo mais Karine Mokonzi limbi sanga na tuno likambo na aussi les sa question réponse est qui manga pardon conseil na basi ya poto erio stressé mobali boswani mokyo boa kele ba basket ngasko mobali ya kin na bassin na mo ya blessé donc il n'est peut-être que maman va permettre que tellement na iluna matin na armoire likolo et a pembe ce que kota blessé lui on va tia so bata tembe to linga mato mona OK problème te Christian Mbuyazo basi wa bombela mibala poto o lakisa biso eza grave te azango nde Mamoyo donc Mamoyo vraiment Karine Mokonzi na ebité grâce te mon passeport rouge yimto zala na ye eza nini Mamoyo na oyeba te bassin Christian Mbuyi et à qualité pour y avoir ce cas bakei et mati
ezongi boya to sukoli moi bassin osko ba cha makolo omoni sika na brancher nde na tie na longe na tie mai yaki mali ekoma moto muke ekomiti na otie na régler chérie singa mai ekomi moto makasi na régler na fini citron jusqu'au makolo moto na tie siko imaginez mtavandi ba ota TV makolo bapoma makolo elemba yango mona manzaka makolo moni bomba lata trop de basket trop de chaussures na poto caillou à tout moment est-ce qu'on a tie mutu boye avandi moka mo pongesa ka lokwe yibiwe osuka bakutinga mona zwi libanga mabanga mona kota agambela na bosa na kena star libanga no nika talent nazo nika donc nana ba lim nana ba coton ba dissolve donc ola mkamona manzaka changer pe manzaka ba chango base bi base ndesa lokwe inginga te omoni muta simbi talent na ekomi pete rose. A raison est-ce que banda bala 7 ans sur des mariages 10 ans non moi ça ndako ça été yebisa on a un intérêt moi que pose zwango il faut payer oye bango parce que mobali na yo poto bande ko na biso ba kendera poto na famille kuna na mama na ba yaya ba gi na bandiko mais ata au na mboka bat aux mentalité na bango te que le quoi monde la sala ka bote biso to ba africain photo zonga que ce mobali olo bovandi calme nga kata na mabe na tumbuka ke mais monika kando moni rigen ba juste kanda za bon même ça sili qui sort le bon avec na calme na zeli asi soluba après na l'accès comme beno mondo lobi na ngabo yumu to salebo au moins pe biso na bosana ki eleki mais si qu'on na ba sapote bongo te mba moi bengeli ombila o se retrouver biloko elando na fenêtre kiti na se elando na balcon donc ya kapé ba non que ba faute ya mibalité et après faute na bisoté ba fia kini ezarande yumo ndengo kumbela mbali na boite ya na mbali msupa to olingende nya to salinyo sana okende ozane mobulu wi mais comportement no et ça que na mobali olinga libanda aibake aobanga moi sina ngayibati est-ce que erobanga moi sanga obete na ndako ya respect mais siko yo relaxa ke na moi c'est poto mobali mikibo yo mona okangi bisa ko kenda ka ba des semaines place oke kutu na mobali na famille mobali na famille na yo mutaibe azati alinga siko na vanzi le zolo le blé d'Fantomas ça kaka mon compte mamazolo ba mais ça ok poto pa ko yo kita ka basé la rona aéroport wana ya Roissy mo kita ba tunyeso bambana no nyoso wana ba oya siku mtu oya na tourna ba biso komika poto no beta ma chaque jour te non beta mate non ki kala tentanya ah bon non ki kala te non beta mate tanya poto ya mutu te poto ya bisoto non beta mate basi na ba bazela ko oh tanya cause il y a problème tout le monde balobara bien tout le monde a ba image na ba internet tout le monde ndengeza bon ngana na batute na poto tanya tana no na star donc ngana ko kita poto na situnet na Paris wana oya te pour mettre chic Norris ozawana ngole ka po matu manu mondo eboke bika ka ba nani siko donc en côté là oh akoko takutu te ebike à part non ba mamba bolingo na no star ne poa linga ndota langa star na ya linka kanga sepela ndé na zada o linga te star azuko linga te mutabenda star do o koma pembe na ngata o sentu penda entouré hôtel na obanda rola la ponga na okindi poto na zongi pona sala ramsana kini na sala ngo na bana ya poto bandiko na nga monde entier batala donc place de nos alo ceinture qui sécurité pour biso to toujours na kibonzambe kubanga non te bobeta témoigne wana tanya ya bien na ose miso betanya côté na ozo tanya mabedi na lakisi mais na monoscope kana ya na banda ya abiso kutu leta to mona ku leta kutu to ki paramambute bilo mususu kutu eza normal et salama leta otika siko na boni poto mboka mibeko mboka ya loi fini ni olinga aluka problème na entre temps na bana via bana na ye pour olinga bana ba kata classe te pour mutu na vie on eloko olinga lokwa mama no te lokwa papa no te lokwa bana yo botite parce que ya mamba makileli okyo ina même d'économie moi no yo botata andoki mwana nga famille mwana nga kaka ozani bongo donc pour nga de so mto sanga problème faut ta via bana ot pour ça na raté on raté bana te non raté mobali noté non raté maman binoté et à parmi bilo moko na lingate mukileba maman nga na Belgique kana Verviers pour na biki nga de ande na buso mta raté nga so toucher mais réel quoi toucher nga
wana des points faibles siko déjà mutu okani langa karina ya non problème yate non yo betting au salipo ya pe kande ba mupaya zoba mais ngana kozara jamais mupaya zoba po naza star akampa ete na mboko okoma lelo au mois de mutro la baronne na lelo la baronne ça va dona mupaya ete et surtout kina poto millier na lala jamais mto papola nga tambata au contraire ngandi na okina beti bat na bakanda na bango asire faut que rien me conduise bisanga nonde maman za kuna na Belgique a mono changer ba bokilo tout le temps pour atala rayo on est atala côté nda yo ka ba ikoke lelo comme le mobile yo lobo comme na lobo a conseil à côté toi benga côté biso mwana ngo sabon pani pour maman biso aucun yo kana comme na mobile c'est expliquer maman ya na le côté ya maman bes nga vi na nga parce que nga ko sa te na vi na mombo maman biso mobile na nga o mama na nga mona mama botanga ka Jean-Marc Kabunda mi bali tout na bimana bona na za bon ba ye biso na kosi ba ye biso ta ke numéro mama ba Karine yango to adresse na bon yango donc to lo bano mambo na ka Jean-Marc Kabunda do banda ko bimana mi bali so pe na yebi ko tu nombre te tina nde na ko mi lelo mtebe longe mama na nga zate siko mama biso ero lo bana ke na moni ba chena internet ba komi ke komi mo singa o mama nga so mo sa mutu na yonde mama na nga opia mbongo ipane donc internet ba koma mama bi koma do so na lo bini bon mama biso confiance nanga confiance na yo merci beaucoup base à Luanda na biki botala ngai bolinga nga mingi Philo Kigoma phénomène Marlon Zola Christelle Kapinga Capichou donc ma gros bisous na bino kala mingi na oya to sa kande to kanaki ebisanga non siko Afrique du Sud mama Afrique du Sud na moni la bouche autorisée panza sango acheyo ache nini passeport non na katikati ache Fabregas ache héritier watanabe ibisanga yona Fabrice lo nini zoleka na maestro papoit mikolo komi trop na héritier watanabe bobeba ni susu non même pas ya ko beba na teza ka to kabana musala c'est la famille ya ka to kabana musala ko bo ekibina so kinda to midi mais sali ke yo ba changer comme na EPD okomo ki to ratongo moni donc engana la mki 7h peut-être ba on batikena ndako engana obima 12h30 to kutena ba ona nzila bui bango pe ba okendo moni ngana ozonga sko 12h na limbi donc to kabana bisoka na musala parce que famille il y a toujours famille na comme d'autres travailler héritier watanabe gogan boss life parce que héritier wata à part cause à la star nanga devant ana ba statue belé et donc les loso penza kende zara ke oza reconnaissante parce que le kota mabe tanya yana mutu moko te o ayeba na to mise mote o olobake ayeba nga na ndako na biso te siko héritier wata yebanga na ndako na biso nga pe na banda puberté na maboko ya héritier wata ki nazongi ndako retard na famille papa biso so na binaki na lembe ba encore serana et toi ta logs encore papa biso na yebika ba soda de na mi se voyou wana na moi mutu monsko ba puberté ba sera ba cahier de plaisir po za resouter lelo comme on ba na cahier de plaisir mo cahier mo beaucoup maman bombal na yo o maman ba pomba ni sko na cahier na ngasko na sima vocal am taliboso na koma héritier wate ya au cœur fidèle oh ba imba na ya lelo na Jésus des nuances vocal à liboso donc mutaliboso la kisanga na vie toza batebele bo seka bo solo la bozo bunda boye na banzo lela héritier olela poani kolela te oganya kolela te mais so beti ozongisa mutu so beti ozongisa omoni esprit on a comment na ngolelo a parmi bato o pe banda yebisanga bongo ki ozoswana na muninga ngama emiso akaka nini o alobi na nga ati asanga so mutalobi no mabe ozongisi so abeto mbata zongisa obanga otela abeti yo boteli mana yo pezongisa ozongisa yo pezongisa do omoni bo beta bambata ma emiso ebi mo pass it pour moi otike ezate pour RY siko yo papoli muninga ya kobanga au moins déjà beta kyo yo zongisa yes ko so ba zongisa avo sanike oki passe na lito imoto tabi yo pe suzongisa do est-ce na obeto sko ki ngana leli yo pe folil sko l'accent be sko bon et puis ebo bunzi bon et mambo kanela ngaki omona na ko obeta te ye mo pabi so akanelo yebisinga ko kanele to yoki mbala sima bo bunda te bo beta bo abi so baninga ba basi na kola siko bongo nga komona ba niveau même na repa la samba
Mamno baba le roi de la forêt ba tutu la samba ba binga comment ba niveau na tomboki no so na ngana tanya na kata la samba repi katani ba mesa milangi matana podium oboni ka papi ka kola beti dan il a qui si pona lelo to suka lobi no poye prise désolé au moni ba fi wana ba mbebo je lève ba mamno lo baba son kalba babiki reze bele na la samba no wana tobinga babiki rana no ba ya po biso to ya mais ngasko na babongo na rani kirite na babongo pere pe katani po sisele kina sima podium etepso ma de ali bandanga na obi makala minte po yo moni ya tambola de batubili bobimi déjà après beaucoup nda koko sale bien kutoko au moni pe rapport ya ba petit héritier mbachara désordre voilà en fait parce que Diana iba kirite nga place aza ba lobile et avantage ne zaki soki pe indi et indati na suka otika te omoni bien ali amta esprit amta wa ya world do aib mambongo ndenge kinda ndenge likana do auto kaboni kaka e anon kana musala parce que rite a papa nanga omoni nga musala a TV na zu musala ona katsa la samba est-ce comme ta meminga na la samba is héritier. Ok, merci beaucoup Karine Mokonzi. Comme nous sommes vraiment dans Souka, et puis ça manque question Souka. Babi, ma fille internet, ma fille sur la journaliste internet, bah au Canada, t'es pas né. Au métal, y a ma bille de salle en internet au Canada. Babi, mais sous soana, bah comme belé, mais on a tant, bah comme on a. Tanya nanzambe kutu. Ayo kana pena batumsute batumsupe abavanda ba obinga na bi Jésus Christ ngaza antichrist oyepo ebiseke tende za bo Yesu abiso tenga na musulman na bi mamba ba Yesu te na bi mamba banzambe te nga il faut 12 heures na vanda na moi tapi mo bina lati robe na pembe na gumbami oyebiseke tenza mbatala ke lamba tata la mutema ba te na okyo sambela na mapapa te fa longula afandi na tapi donc pona ba mutu na nzambe kote pa na cha démocratie. Est-ce que ba antichrist bato banzimela nzambe te bakufa bana ba moy na yebi kote belé na bova na pembe na Jésus de Nias ba penze kiri baza ba antichrist so banzo ba mambo Yesu ba elo pe Bible ba la sonde ba yebi Yesu te bango ba yebi nzambe donc comme na bango ba antichrist siko nzambe kutu bata bongo opesa bango souffle de vie chaque jour on la musa bango o mona pe mutabongo somdi mutuka mutabongo pa sombi le pang manzimela nzambe te so nzambe o tolérer. Et si ko bon biso batamukili il faut na yo kanana batu nyoso même kutu ba konzamboka o mona pe batu nyoso ba voter mais moi de moko bozana coin biso yete Tanya il faut batabongo bazala po oye ba grandeur na yo que yo kanana mutu bwe tesko tuna mutu na yo na karibo welani o biso tomsu non to mona na te o meto mona ko finga kae azangi réponse ngaso ina yokana na mutu te no lakso pe aketa nyanga na to yokana te no tanga kombono te no tuna ko jamais makambata na moni donc peut-être ceux qui t'ont sous na zui occasion ya rosola tam sous na mta ebioneka Karine tam sous tanya bité na rappel na problème tam sous confusion tam sous l'islomo ebeta même te interpréter na ndinga mabe menga Karine parce que nami yebi non na finga o mwenga ndé na bona internet non na finga mutute et nabi ki on no bobi bat ba kama ke non finga mutute mais o finga ka nani o finga so grâce mbizi na finga ke pa cha crédit ni abenga nga senga nga libanga ndé loko na finga ke petit na tiko finga tim ko no limba donc ko no la le suna la mki na fingi en plus nga na ide ato sangsara ba mibali mobali na ya uta poto futi biaye na après na saison mobile on peut communiquer wanga na ye bablement bon en fait et ils vie ya ba star ngasko bien nga bat ba affronter nga salika émission finginga c'est to kutani la barondeni non yo ka tomo na misu na ngabe kande na mukibwe non mona na ngati don na batutu o batala biso nga na internet ti ba mona nga na finga mutute na répondre mutute po non mona pe muteli boso na ngati ke Karine yo tu no makambo nga de makambo tu na ngati ata na lobaki ata ba elio preuve au moins na to sa vidéo boy ke na lobi na tangi kombo mutu o ye penza ponga na okopia na adresse nanga ko Karine na yo lukoto solo o yo lukangati oh ya na seko te na nga sese ka posi ko ba ye ba se na zaka nani il faut mutabota courage aye pe a caméra filmer ngayo nani Karine wabaki avanda ka boina e koko konzamba sunga pe mukolo na zala ponga mona zala ngate boye ba kutika akadena obengi nga pete ko ye koko Karine yo tu no po lobaki po o regretter no po na zinga kuna yo ka kuma mbo yo tu na ngati mais fait que zuik o boti courage wana yo tu na makam o mama biso tenga mo bayana nga batuna nga makambuti bayana nga basolola nanga ndilo mbo yana nga gi mokonzo olandanga Karine yo ki boy po so tuninga makambu no mata po pe manzambe yaya
pe manzambe bato il faut to respecter na mokili ya ba parents ba boti biso camarade to relation tanya ngana eba oto za tanya mabedi ngam na komso tanya mabedi siko po ni no linga lelo na lakisa mokili ke ngako so tanya meki ngam na saliota yo moko lukina ba effort na yo obundi parce que biso so te bi passe ya musala lelo komi tanya mabedi atanga boyo échanger na okitanya mabedi na oti ova na ndako na yo olie wana posa sako sepe na ngo osombi o mo ateke ngasko na ozo atana tanya na eloko te no fula ndi oti batis bo kama yo lo ba mamba tanya yebi na lo ba mam na oti to solana tanda no mbabo ke bimisi nga complexé pour ceux na complexité na mona atanya na sepela na ceinture osombe wapi mais ceux des gens na sepela ni eloko na komis kondo chrétien hello table la chine de loko batu même il y a internet même il y a TV il faut batika complexe des oboma biso olingio koma lokola ye grâce te moitié atteinte suki jaune ache kabelo ngape na luka tentira pembe na oko suki na yo suko tira bendulte oyo tika la kovoli ko landa grâce te nzambe ma mnenda sala pour grâce te mozana suki sangana ba poil na makiki yo ko ozana suki te suko otika li kovo osuka na ngwa yo pe ke ozana makiki te ozwa ka gilet olongoli makiki nyoso ozi tatu azando bi batatu kala oba ndoko mabatu meje 30 yo ba combien on a ina ole ba tu ata tatu ya beauté chinoise yo ba zupe a ina bi erozo su mascaron ze ba ila ko bwana jeune fille azwa ya ofelo nze ba ila ko o latino chocolat yo na mascara gris na suko zongi si noir o mati o lingisi la 3000 fois ya bana vernis net boye manzaka te beauté chinoise bimsela $60 ya de abno par mois ya mbongo ya un mois ya ndako mafuta wana poso normal te wana te normal te pour ngate na nga mona vandi sango mwende na telibo etanya se na yinda kayo zele langesila no yinda so pe na bina bimsa chocolat awa o ma chocolat litama lokwa na che maki likolo na obimisa Mexico yo wana na mafuta normal te solo bo lata lipapa bandoki donc au moins na mutu sko kokoloba na ote au moins mutu msu ba pesi bino devoir bino ba fille ba journaliste internet ba pesi devoir que faut que Dubai so bokete donc vous le côté Tanya Dubai ezana simanda quoi c'est one exercice ce qui est exercice ce est devoir Dubai ils a $540 wana na wisa na katu na billet na visa na mbongo pesa mutu abimiselo so e moi visa moi billet nyoso na kati il y a $550 don hotel a mawa o vanda tam suti o mimeli la libanda o milela na malewa ozongi na hotel olali donc pour no ba mambu o to sala na kini to yo kan singa pende na bende na boka chancel mbimba zangi $550 so nemso no monta chancel afutanga po na libanga ngana yaki ki journaliste ngana yaki Dubai te sko so na sisi na Dubai après exercice ces années ya poto na ke poto na zongi banolita mbaka na poto ba yeba opianga mbote félicitations pour na boulot ba opianga félicitations te pour vendre na kin po bango baka na poto te yo il est qui Dubai mais ba po na ya boulot siko wana so eza devoir les exercices o ngape siko na lobby na pio no ba félicitations pour dia na okina kini 24 et pas vie na ngai pour ça tabata les étoiles pas présent M. Daniel Massaro et puis on a le babino mon ingénieur Massaro yimta kumba kiriti wata ingénieur Massaro sozo kumba mokonzi il faut misuna na ba rétroviseur na sima po pas héritier on peut tout là ba journaliste belé yo ko komi lisus ba tezala nzoto héritier na ndo mona ke muke tambela maman ozoma mamukani na zo sala yo sune héritier po bino tale kule belé ya no suka pingana na bit na bela attention no kokate do e mono kaka posa ko makarini wata na zo betu karini Gucci ko na muta ba tika te ba jeunesse ko zebele ya problème tetanya ba jeunesse ko zebele ya problème ti ba jeunesse ni sur internet pas comme kana héritier wata ya problème ti ba base la retira de ma le 29 ba na ba mabanga na ba mais era bulondi wa journaliste eli bulot to ye ka rep wa bo libango zong oye boulot kandi ba kebele nga depuis na rep héritier wata 2 semaines mais Serge Baka star international a quitté kin héritier na ba journaliste anate encore binga bon
ya na bilo musota awe ilekate pour journaliste on t'a dit que naza bien Natania naza bien pena Pamela chocolat on ne sait jamais naza bien na grâce mais que natala kete na minute de Pamela chocolat bungeli petit na grâce temo a petit na ngadonga na Pamela simbe souti ba journaliste ba kana ngoti est-ce que parmi biloko isala nga Karim Mokonzi po nga no ya et puis nga na bossa na no kipo na t'a dit yo kinga sonité oyebi ka petit na nga obungeli do yo zuwa ki do obungeli c'est que nga pe na bossa na keto aki ba master. Donc parce que l'on a ça les faut raisonner yo mo ebi ke ndende non sabwe Karine on sepelate de on a posé tout ça ma bete c'est que to solo là 25 Karine ta petit no grâce à déconner à sebwe c'est ma be grâce à yaka amukolo au monde mais yo vandio bibe no bo sananyo so au monde pe na ya mobimba et puis avantage na no ya ngamote no kota na via mibali no na bandina bandam ta des vierges na muta boti si au mwana Mon bien. Yo siko yaka na vina ozo sida ya yo kotinda kuto bosani to komi azala Marne mbala sida. Oh. Kolo babo ete ko marne na mibala sida kare. Sida déjà za mama malade ya star so ko yeba nyo za star ata moto yebi kutu mobali no mote mama ka fiana garçon na sida tebi ba médecin na biso minene babandolo ba sida o so 25 ans ba kaka en bonne santé bazo bota bana en bonne santé mais pona omona ke ko yeba neza bien morotania na bitende na yo kaso batonso ba master okele yo kele nga video ndenga na kabona resona nzame na so nga na za ka journaliste te na banate nenga na suka hapi na vanda na kini na mona film obwe Karine Mokonzi mambunga na sala kasko film osaya no me la poison na ndako na so sutuki na lala na moi kiu ya Karine akufa pona kokomona te heureusement nzamba ba makambo zu ba plante a cheka epananga so na même na Afrique du Sud. Non, Afrique du Sud au kinde na compte il y a DK trans aza vient na biso moko aza ba agence ni awa ya ba voyage ata la paye trop internet en fait ils a frontement ba saper akina ba saper Afrique du Sud et yelo comme t'as organisé ngo afin d'Italia mekyo sur la po ba image pe yakit o ba journaliste Afrique du Sud ba sala ki ba réclamer kaka Karina ya. Allez, moko de kalobi nanga que non abengi nga kutute muta benga nga muzeki ndingo aza sapera liopara benga bia la baronne omoni yo to salina yo misala auto uti na pasi pomoni ba sapera na ba tuta msuba mona ndeto ya mbabango yo yebo sala msala o ba fubita biso mbongo te non ta ke batunanga bino bolo ba mtabenga na To comme nous avons suka émission donc comprendre donc ya na bi to ya mbesima o comprendre ya na bi do to zara bien na ba saper na skalo yeba tiki bo kipo yelanga iloka boy do iloka boy eloka ba senga merci mais na ndo sala ngona skalo talati na tala ka batunanga il faut na bombela ba moi 5 minutes moi 6 minutes ba yeba bo ki batuna bo ba che makeleli ba ki menzo kande to sala bongo na internet pour ko benga bongo yebi bongo ba batami tout nitando yamba bona kongo ki allo moze ki do zabe e kiko do o kiko cha crédit na $5 mtozon cela zate pay ba yebo kani 11h babimi o 15h ya ki 13h akeno ko pema de post 5 ba onye se foza baner solide menga na cha de na mtu batunanga omoni na che batunanga na yamba bango yi tonto na te na internet abi nana bezeto ki na journaliste babi te to ana mutu o sali biso tozala Henriette quand j'ai marraine na biso mais Henriette moyen voyager ils étaient pas mariés au monde il faut senga ba permission na René Makondele il faut na pe ba moto na mon papa Makondele donc toza à parier toi na moi na Karine Mokonzi chef na bi oui j'ai vu na mon dernier émission bo yamba na internet chef abo benge ba benga muzaya bina onyo so sali pona biso yangwana azwa passeport nanga akenda lango naninge pe na moni pe ke mambiko momila mais muzeza ndeni te ponzima te ba meminga petit na bureau na kena bureau na komi na bureau na soli na chef ebsinga non ils affrontement na rolinga ozala po o animé parce que tout le monde ba muze ba kenda poto ba sala affrontement ba saper à poto et Afrique du Sud pe totali ke bwe en plus ezala nini moko o esala ma ke billet sport ele ka en Afrique du Sud billet et côté kamado ba pe apo ba mona biso ba kangala biso ba photo na zala wana po na ko signer ba orthographe na bango parce que depuis na posta qui passe visa la ngana moni déjà bato don na senti pe ke na mona rabongo na mona pe ke musana ngana salaki
donc nalonaki na mabela mabete nalona na mabela malamu elelo na fier na mate aéroport étant que Karine Mokonzi journaliste na mate aéroport que mobile na mo selinga kopa sombenga billet na ketour na ye sans émission na yambi mutu te makasi na selfie te ponde na ke ba image ya tani donc na ke na compte boulot donc na kosate ke na camarade moko na mta benza te na compte boulot on a bandeko yamba ba muzendenge yozo yamba ngabwe boulot wana nde esengi na kende eluka ba mécène bazaku na ba petit Jésus ba Didier ba otika biso te base déjà ezakuna au monde ba image akokita na ngana aéroport au moins ndenge ko yinda po batu ya la baro o vanda na Cape Town ba misunga bi mama na koma kuna te na bi ville na vanda te côté ba cheli hotel yomo au monde siko sentiment ya o kende mboka ba yebike wana star na ole okende ba koma tuna azanani boyebi ngati na sala na internet boyebi ngati na sala na antenne ate sentiment ya ko se présenter te ezara mo sentiment mona sko muninga no mwasi le baron no kezo photo na yo o se kamendenge sala nga na kati ya mutema nga na ebite batunyo soso ba yo kango de Afrique du Sud ezana ngo penza makambu ya boulot mutao bengisa biso aza boss na ebi même pas to yeba ni kana makambo. Merci beaucoup Karine to comme na sukato telema biso to ces émissions moi ba mbote na batmo so tala na moi bazo benga benga ba vidéo ah pardon ba imo ngala mtaba perte mtaba benga junior on passe mo di pasta la taille mo kaze kate non pardon to ces émissions te moi ba mbote na batmo so balinga nga mingi na ba ope balinga nga te grâce na bangonde isalinga Karine Mokonzi donc Chancel Mbemba de midi ba bi jeune marié et bambote lisusu na Gelor célèbre les boss na Montréal bambote lisusu na Gisèle Zinda ta corpulence makambu tout ça là Evanda et bambote lisusu na Blandine Omar et moi si ya pembe na kati ya Londres ya na Gloria Omar grâce à tous les grandes sœurs propres ya Gloria Antole na kati ya Londres que vous sentez ya Annie Kelokelo ya Annie Kex ya nga mère Annie Simambote na kati ya London et puis na batunia sont vraiment basé belé na bi ke ba msu na bosani ba tonton Prince Tukuzu Noir mais bon na bi ke na bosani bino na bosani pe banani sunzambe ba kombondeli ki mais batunia sont na bosani vieux Landry fouti là les grands bakalan zamba kan luka na koki suko bo ça peut être Regen Banjuzi garçon de lix ye mikolo na benge azaka ma nyoso yanga en même temps sa boss na nga en même temps bolingo na nga en même temps conseil na nga aye siko moi kande balobi te bako se pétain parce que bako sa ke luka to bando discuter to ke wete balobi ya solo mais asko nyoso yanga. Ok, merci beaucoup Karine Mokonzi. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous vous disons merci à tout le monde, vous qui êtes là pour nous suivre. Merci à mon boss à moi, Raf Ngindo, boss à Bogar, boss à Moka Swag, Raf Ngindo, Raphaël Ngindo. Merci à toi, merci à Christian Mbouy, américaine à Bisso et à Congo Promo TV5. Christian Mbouy de nous, merci à coordonnateur Serge Piana, merci à nous, Patrick Elutumba Bic Rouge Patrick Elutumba yaka ko corriger au sala bango ba mesala ngo ti ba aussi sango au revoir Raf Ngindo Congo Promo nde kuzu Raf Ngindo fin te ba Holanda maintenant ba monde biso na coin de place au Katsaki donc za mbangu moko wana vitesse à makasi ko Congo Promo nde donc na kanti so bongo mona juna mbavu Congo Promo. Donc, la nouvelle news sur studio Congo Promo. Check. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Voilà, Congo Promo. Donc, si tu es tout Congo Promo. Donc, batika au vivre. Raf Ngindo à Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc, on va tika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka Raf Ngindo Mokonzi na bango quoi. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambe, Moboulou. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Raphaël Ngindo, I'm your brother. Vraiment la pesio, mokako soit kende liboso. Pour ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosamba te. Tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokilina. Esia, ingénieur Raf Ngindo petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. Pour la Portonios Belgique, la Portonios. Ouais, balobi Raf Ngindo.
Congo Promo à suivre. Toujours idéologie Babibolandango. Aspect. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tout ça on est à Boston on a raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter monsieur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Au Congo Promo avec Congo Promo né au site quand on a BT pena hein. Pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Rafinguin le number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les bandes de tête à la mission, mais c'est pour le Congo et que les